Ero kai chako to you bana be jo to the danger period. Arate chware danger zone. Danger zone bar ko ni. E dey kwana pat. E do be nyiro ko ni anati danger. Ati danger. Ati match kanalie. Ato ai do lierova. Mun beru Chabit pia de webo. Kapi yam runi pia ni rem non-stop. Mun false labor. Ero karme manual rem kwe. Really contraction and retraction. Contraction and retraction. Some degree of relaxation is retained. Okay. You need a room. Take gonyere. So dahani abirema non-stop. Por me anyo me Metatendo. Ama mama ro ne chankito kada ala lo kada ne chankito. Mon de mon gire ko ba lo ke ni mon birurem nyual ke rem. Mono panise me ko bino me yunge adam giri se ba le forne de o te che ko ba bo de mon nyual ke rem. You are watching the Northern Spotlights podcast with Micheal Odero. Pregnancy. Yach ko beru ngo. Ngata yach ti me ni ngo. Pian jo beru buli wale ra. Ana missing period ko chali gina da ya cha. An kono ngo. Yes, of course. One thing do bino kan me yango. Ngo ya shu beru. Akar mer du shu mino ni yango. Ngo me yach keli kom jo. Ngo me yach keli kom daho. Daho ka yach mir cham ngo. Jo ko ni Timonu kene yero gini an pa mirman an pa chauman do penyu du shutini wando bino ko megamo ye yom ni tinini atie kede welo ni oberu welo na oberu welo ni ko oberu welo wadu shu da wandu shu mare haya itie ningo Atie pe apoy matai apoy happy new year to you. Apoy rang ba me ke lo mo hanye apoy da pola jo beru winyu nying me Nas Mary Nas gini na wi cha mo mi beru yele kre jo ni luoi ni nga kai mi ko jo nge yin ko ka bebe ko ati teni ana be the midwife and nursing officer midwife ero kila jo wani Mary Nas Mary It's very difficult, not so complicated. Memang aku worry berat. Kira luang, moral luang, kira iya kok. Asu, kami luang apa? Luang ni. Nas Mary. Ibarat kami midwife. Okay. Pen kau biar luang ni midwife me, nunggu ni tak ada. Kami midwife. Ibarat kau you it's okay. Your sister. Midwife. Lemo midwife kau bahengo. Midwife looking after a pregnant mother. Otena, yacho, nyualo, guero. Tadi itu nyok, tijuan itu. Midwife itu. Siapa? Looking after pregnant mother. Neno kita dah hayal ceket. Okay. Nah itu no, nyualatina. Nyualatina be. Dayung itu beda be. Okay. Natina dah be, terus dah beda be. Tini ni 1-2 minutes ni nen kong. En yachi. Kani mir jo yachi unyoni kau penya ni en yachi kau beru go apa itu tuan Michael? Yes ati se levar yoga kuma kana beru inti kere ya nyoni yashu nyoni pregnancy pregnancy is the development of the fertilized ovum in the body in the body because pregnancy can take place in other sites other than inside the uterus. Ya kira beru kanok I come down pera ya wala beru ni tube ni tongue telu ni ectopic pregnancy because it's outside the uterus. So ya beru don atin yedano chahare kalme ya chere na hanyual mo lu ni pregnancy. So atin ni Kapor ya war from the time of conception. Telu chawa me tongue cholo rata kere tongue da. Ya tu chaharo. They were not. So that long period was pregnancy. Yeah. So in pregnancy ni mira mi nyanga bebera. Quando carme pregnancy nyo carme yasho ichaho kwani chawa me kai chaho kwani carme da the first de ni ma chera da adaho yo kere tuo dwe mere.
Tero nine mieri piera boro. Onyo chabit piera ngwen no. 280 days or 40 weeks. 40 weeks. Or 10 lon a month. Due rapa. Kun jokoni yaj be due rapa ngwen ngen. Ando mitin yang no be. Kai cha kwan no. Ini na me ni no me achel da ho chakoti ke to due abedo ni no. Onyo chabit piera ngwen. Era kai chakoti you bana be jo to ni danger period. Arote chware danger zone. Danger zone jwar ko ni. E dey kwana pak. E do nyiro ko ni anati danger. Ati danger. Ati match kana liet. Muto ai do liet rova. Munu beru chabit pia de we boro. Okay. Onyo duera bongwe ni nusu. Onyo nine mia rio e piera bisiel via bisiel. Kitu kwana kren. So eneno die no kati no tero kanu na tino tego. Ero kapo tunu kitu no po bera tino tego. Dole e premature labor. No nyuan la kara ma tin peyo timo Porram. Mun pregnancy. Eto gine. Neni ko ni ya ti America kano kiket. Edo ngi kom Ikom dano. Ikom dano. Ma le mo nya do ni. Ectopic pregnancy. Nuatin nu. Only pregnancy outside the uterus. Yacha mo poti year due to some reason. Manorami ko kete baja peru kori. Kori mora mo beri lag yo. Tu ilo mora gore lag lela. Korno pedaba. Korno balla ko manna ko tu lag ya ura ko ya pedang do. Wala mo choko. Tian yo dia be. Awa be te ka da ko. Ya kela yela ba ne ko dan. Okay. Pebe. Lu di sale emergency. Dan te ko timre tap ko no mela lara yo ndata. Ko tim kiti. Ka ya chor bere tie outside the uterus. The uterus. Because in the tube. Can be in the tube. Can be in the ovary. In the ovary. No, I don't in the cervix. Yeah, even in the cervix. I don't pay attention. Can I eat? I mean, not in no one, no burro can I eat. I'm going to take and we did two can make your burro pay. Carapano perate. I don't go up on a penkiti. I think I may yard peteo burri. Ya orani. Enter burukoi. Let's say bari chehe nyo burukai dog yoka. No atino end up a hoti we young. Lemon the cause unknown, but there are predisposing factors, only predisposing factors. Tigi no me and tema mono nuotie. O me and buruka kanu nuotie. Peda buruno. Tigi okay na one word patch, you pay to pay table to go your kind of buri. No gully we no me go kind of buri you. So okay, you tell one kind of yai to cool near dog fire. They go have burunga we mono could devotee divio me opportunity kind of one. Some other team at yai. Malang team, I can or team at a burukana, pay buri and neck joy and knock a yella. I'm at God. Erka ya jo tiber ko kolese bala nyui chehegi kuri mo gini. Joge rawi ko me go ter kan me buria. Ik marte. Tien pepe maro tu dura re otwa. No kala yela ko. Okay. Dan ko kala yela ro lar ko dan ka pe lar ko ro ko. Okay. Ko do dok tien. Pola jo maro totalere level le bully ko ngo gini. No more ni ana missing period ako ikwa wobe kanado bulu bera te ye en tutalo en beri chome kanya hamor girlfriend ko bani ashwara missing period ako yeah one wrong ni ngoni ngat do gawe yo me wa ko pe pera me wa pe jo bulu wale ra tigel walu ni presumptive signs presumptive signs tigel amenorrhea. Amenorrhea means absence of menstruation. That do missing period of petty. En ka kana wala ko niya ito gihen. Amenorrhea amenorrhea means absence of menstruation. That do petty you to do. Okay. But gila mi da petty you to do pola. Yes. Peni ka to do petty you think what you can yat. Pien me is what we call change of environment. Kada yai but to walite to kampala ngicha. They will not grow fast a bush of took a dance. To do a cataract. You take of me, Yacho, Lava Cabello,
almost will call it you to where. So amenorrhea, pala. Change of environment, no me came to me. Mario, family planning methods. You are two critic more from when you buy injectables. Around tea for sometimes may pay you today. Then at you the probably already amenorrhea. I have amenorrhea. Period that way. You pay more money. Piet is your family plan. Better more money don't yard. Okay. At a coptene, no me amenorrhea must be investigated. Mommy and Peter you today. Me are dead. Mario. A cover change of environment. Change of environment, yes. Mario, use of family planning. Okay, yes. Me are chronic infections. New to epi like to a maratete. Eka to chate be ruchuye. New be bleeding picara like no to a marakete over yelle. Pedang at you to a day. You need a more one year that you gino me on pay. Para. No te tuya borgo. New year like come on chronic infections. Chronic infections. When you to do that. Amenorrhea. So in Peru yeng need a hadonga. Kuntika amenorrhea. And Mario, this is what we call morning sickness. Morning sickness. In no opportunity a lemon did angore. You know, take over when they are don't yet. So, Maria, to read community down, you do what I yet. Not all vomitings are pregnancy, but they are Tijama Pola Micheal Odero, a lemon twin carrying up. Maria Langakello man, Gino Kene, you decor now, you chamo or Buri, the hook, or Lembuture, walk for eating a year. You take all Yako. Angoleda, Tadong. So, we not only picker is spitting of saliva. Okay. Picker, tell you ngolo jami. Louder get your bee. It's okay, no, the honey. Tell you, you're much amayara. Tell you, dislikes of other foods. A chaman, Tina. Monoginame, enemy porte presumptive science. You are just assuming. Matamani mirbe. Yes. So step na Mario. Did you know only probable science? Means probably she might be pregnant. She might be. Probably. No percentage on you. Okay. Manu polo nyonya na maro pipi mtuwal. But kai ni pimo ngelo ni HCG test kit. Did you know pimo keri yake pimi la chaluri yake. En mana me. A jo maro wele clinic. A wele clinic. Jo do you know about the doctors? Hotel you too. Probably my wife should be pregnant now. Okay. Kai ni ngo ya choro chele di tie. Pe new you time detecting dong. Only probably. That one you were assuming now. Probably now. Couple do tie kan. Then we have what we call positive sign. Positive signs. Mono nyori okay. Well done. Well yeah. Gini chiako. Okay. Only fetal parts are felt. Kadi mumule yenu latinu. Nungi man do that in man titiene man to we man bade. Kada do hero yirida do come when you get the fetoscope. Atina do tia weo. Atina tia weo. Ayatina do nyira. Atina nyira di futoro. Di futoro. Itu cahare cabera para Micheal kanu. Apong ya cabera para yo. Tiki na walon quickening. Quickening na we attend ya kanu. Mono fetal movement atino tia mumu. Anyana tindo furinyona. Atindo furinyona. So science me ya mi moko. These steps adi. Okay, call him kitty. Step na Micheal presumptive. Ramotero karamkwen. Ramotikere karamkwen. Presumptive. Ram kom chura kong tenyi apa naka. Chabera. Ya by the way ya chokwane chabet ba. Ero ke tuele person kwane duere. Okay. Ero data le kwane chabet. Yone chabera para yo. Chabera para no be duere. Duere deg do. Presumptive scientific kita. Duere deg. Iramo tammo. Tammo. Siya kena nyi ko na kan wori para Micheal. Te wori ma siya kena siya do para deg. Probables. Te nyi ko do kena do. Tu pier yo wi. Yo bor ko. Ka positive donc te warta pi ati no chwe chutumo ko. Chwe chutumo. Eto mora me jo ko ni pole jo mar ko ni neno jokoni ke kanen maro ge
ni bana kana mo mocha bero gwaye ni ria gwaye mo da ni pe wana ta mo to toal but da haya bero kede increase circulation blood circulation no remi come water pol so the rate me were remo gwaye kede come duong okay long ata me ti bero ya pien macha remo no wot ya gwa ko jar yo ko me toro kede gini yesha so supply nu speed be go par bela duong en gino mio bero me yogi yat ka wore pivero mio ferrous sulfate folic acid te mi no ferrofolic te bero moña me remo ni mio bete ko bel ko matie pe remo ne pago ngara chala ko jario ko ti những chiếc gì đó gì mày đồng bạc là cô bình mồn mày hoàn cho cô này mấy cái khăn dầu mình bình nó chỉ phải đau một cái sự phong thủy đó là đọc cái dầu cái gió cái nó đầu cho bác cầm một cái chứ không nhớ tụi cô đi rồi bạn phải rồi sát sờ lèn trên bằng ta là sát dùng lèn mà là trên bằng một cái tiền tiền nó một nhau mấy nguyên cái là cái tiền nó chắc khổ nó có đi ghét Micheal Odero mình biết đi ăn ngon nào ok mình biết đi ăn ngon nào nghe về về nghe trong người ta để mấy quan hệ gì chứ về con mình buồn đấy là về các con mình tên đã ta mình phi về này làm chỉ cần đưa đi rồi cái đào cao nhưng đi theo đẹp rồi từng tuầnเป็นแค่ชั่วโมงนึงมีดังเนี่ยดิฉันตาปูนะใช่บิเสียอาชูโนเป็นว่าเป็นกันได้ได้จันพากินเนี่ยก็มีจังหลังอ่ะถ้าเป็นเราได้อะไรเนี่ยยินดีเสียเลยมั้ยได้รู้แค่อะไรอ่ะเนาะช่วยดียาสักทีไม่โจทย์ยาเนาะได้จะอยู่ที่ไหนน้องป้าเป็นไปมาไปด้วยไปทราวิสอาทิตย์นึงเนี่ยเป็นยังที่นึงมันแล้วแต่เป็นป้าบิเสียเราเป็นเรื่องอะไรthế nó không như đào này nó nguyên rồi bởi vì nó cái sinh mặt to à mấy như cho cái đây gì đó bên nước chơi gì thì có cái ba giờ trong ba cái gì này bố của mình nè so giờ không biết mà cái mà đã ho này thì mà là tiền thì nó tới cuối rồi mà thì là tiền tiền thì cái này cái thua mà nó bị đại treating nó aquí lo ven por poter de una breve cámara ya mo lo treat no ko o dam ti aperti ti da chen kanya kan menu gina in twelve però for vi siam mi gina però ko venia mo rio ne ko you cannot afford to get me by me so in cham gina ra mo but they give you me that I ko bi no sam paparo no okay. Changes that takes place during pregnancy are due to hormones, saturation, and metabolism. I don't know. Come ni Allah metivere come down. Ikarame yasho. No ya hormone kudi mara meti come down. By the way, tira tagba. Ginu me obedetie. This is what we call pregnancy hormone. Ami yo chak donyo, ami ya wara nyaye. Ti hormone ulo ni progesterone and estrogen. Gindu su tiuti chak tag mani chak. Kato nami ya wora nyaye so ginno yelo da ho yelo to twal mo ko de ko ne dislikes of other food chaka na ko pami to rang pami to moyo pami to dang de tenu nang pami to moyo dang pami to dang lu dia yelo pami to ada kai chwa chok na pami dang ngo kado buru pera de choe nutia winya gora me kai chomi amobela kesha chunya be nyoro konda kono pe gupa me yama ti mugenang dong no pe do kado buru gupa tu kai kono pe remo me de ko me ti kom jari otwa mi romo cha yele me ne atenda ti down cha kai di ma yo nen atenda down awara me nya ya ka ti down be atine ko me be de yot nyeri kanya kena era ngata pe wor pi melang pe nye fonyi tete da hanya be wa kan ya nyuati ya nyuare pe ra wote do kan pe wora a jogu do pe edang okay inyo loki chi cha mo ra me jo dang tang ni mun no ken loki tiu ke de ya me do ting mo chok gi do pe balana da ta la ngani pe ti mere era ngada ro me do ba mo ra ni yo no Yohanok
Kado indi kanya mono pien kai mara tine dai maro chege dai ti mara tina ti icha kare endo tingri ndo woti wiye do ngono kare ti monadi pien an kan ngani pole ke pete mara pien kai maro turi maro chuari maro do aturi perera mo jebro ko okay eto ikarame daho dong ti dong awoti beda yaj dong adong do yaj dong tunu badwere moro ba biro boro gi kana do ti ko to do raboro ne 36 weeks mon ba pere ka ko rem ni labor ti ne force labor ti no ne give of the pelvic joint and ligament okay amuro me kan mugare kai nyoke yo ko bi ai ti na mugare ko te chung da do ko te kwer ne mu wi atin ti adonyi yichuga tin ti amoyo yo ni ankar na me donyo ti an no ko chok yo jo wori ni ti kwere ina me rock wi yo te checking atina me ase me rock wi yichugo cha o do lo engagement the head is engaged adonyo de yichugo pier yo amatina donyo kere ko erger nu pot pe nyal pegere nyal no po yi nyal no dong chabera de ganin ni te happy spirit 3 weeks prior to delivery okay you take come ando ati amoyo yo won come and you ni abe kan me karo kai nyo yo ni da hani akobo ko ni ai tiera mo gere ko te chung na ko terrem kong daka mara bebe pe waka ti yaman bela man mo to na hatidu to ti full dang terrem mo ndo ha agor ko leba ya pregnancy ko kada hani ka buru pen mo lo ni false labor ba false not a true false because labor with the physiological process da ba ne ma ko ni ya jam ko the physiological changes mo no bila la me beruti mon ma ko re yo chorro wala ma ni lightening wala ni lightening left that taken place okay to nyuti wani chok kar me nyale dong chegi wanda jak me ka kanno man do fi dong do ko chien en do ja ko dong choga me dong tia goy ja ko dong goy only force labor da hani ka buru pen ka pe yam runi pieni rem for rem non stop mono force labor edo karbe manual rem kwe do the contraction and retraction some degree of relaxation is retained okay nyoni a rem te gonyere pe ariye so da hani abiru rema mo non stop wala ma dong ni lightening wala ni lightening left that taken place okay to nyuti wani chok kar me nyale dong chegi wanda jak me ka kanno man do fi dong do ko chien en do ja ko dong choga me dong tia goy ja ko dong goy only force labor da hani ka buru pen ka pe yam runi pieni rem for rem non stop mono force labor edo karbe manual rem kwe do the contraction and retraction some degree of relaxation is retained okay nyoni a rem te gonyere pe ariye so da hani abiru rema mo non stop da hana ya na pregnancy looks like da hana ni yachi ti what the berry ya wanda hatal kamero ni akoni pregnancy is said to be normal when there's only one fetus growing in the cavity of the uterus not into a chelke keni ya warano what you know how do hariyo that is very abnormal pien oba okera waro me yu dara chiele gino mi okay kai nywa ruigi ko nywa jugi go ni on jok kai be ba tan ba jo wa don chari ko nywa jugi na te mo no pene ko pien jo bayi me be rudi ni ana be rudi ade pa be jugi ana do you rudi and no buru ya wore pe ha wore was meant for one person I don't want to buru wana rioni pe be the coach that's why water do nya did and nya to nya te da the space was not enough for it. Ko ni nyuali kill it. Kill ya no gorba. Kill ya no gorba. Ada no koma ya. So kaya teka atira chela kene ya ora. Okay. So katia rio is abnormal. Dan ka oponyi mi feel only abnormal pregnancy because the dog was meant for only one person. Pen ye you are your pay. Pay your. So you give me a company
Pregnancy is said to be normal when there's only one fetus. Achiel yawora. When you can carry that weight. Mario, yacha berang miratin, we attend do paying pedok and attend do dog tree, or take do wig do dog tree and the dog pay, tell you dog at tiene. That was abnormal. Pay kito bagami to get in no. Okay. We attend do quene. Paying. Eldo paying peda we do ba. Tika kana chocolate to call the vertex position. Kakani no nen yo. Nyale dang yo. Pien we attend molding. Terro yeta ram yo medonyo. Moga ram te no wieta. Te dok kimo doki itu I don't. I do you ningo. Mogi nyimi. Mogi chundi wi. Kunwara me tutu te to. To hear me wire. Ame wira wo do yeta ram yo me atina do. Pe yo charang deng ba. Meti we chikong mir molding. Ka we atin do nyo. Mo wala do ka we atin molding oro ye metam ni ram yo. Ka do nyo atin we bora ba madu peke. Rorio. Terroyo. Achu we atini. We atin ha me lo chok ne bo ba pa ba no bo ya. Atin gini ko matina peri do ye ko ne we ba ne we ya. Chok we ba ti lot te ba we atin na. Pero ata gubuni. Roi chu yidu. Roi chu yidu. Piet we chok na ti mal tek ba. We president ba bo re che ngi ya re yo. Pe yo. So Gini wani makewa don ka don ye royo pere pieliet pe do ye sipit ko tieni gincha do ko kita mo ba kere in within 24 hours shepa ba per nyuma ta adu ko yi chewe pere ngwen so ka di ro en pura ko me moyo kita re ko nywa ngata nywa ni wi tieni nga ameta be wi ngata ke la yi mo wi do pa do nyanko ko ni ya cha ba no will be a matin kwa ye cha the amount me tiaba pena tin pe burnu ya warano ya very in the placenta amniotic sac okay placenta ba placenta obero is another teacher of the part okay the placenta only biero nyu we no ni biero teacher be me ya tin chien okay biero gwa tin ni comme toi biero really excretion Cognome que leur waste products. Biero producing for metabolism, production of hormones. No que pregnancy hormones are produced in the placenta. Okay. So teacher no, teacher placenta. Respiratory at any way, que biero. Okay. Attention way pera e copa biero, dera anu copa biero. Waki comme toi yai comme biero. Hormones and I come beer. So beer period. So attain during intrauterine life, attain quatina me poti ya wara chui come beer. Okay. And immediately can you allow temera pado beer donya. By midwife hiring to 12 mengol beer. Okay. Attain porco 12 ngol. Tahu ngol ta pado ko ni waru your connection. Girari nui ko beer du ko ni. Angol ni yes attain. Ichakuro tin chimi wi. Eting đến đường chặt cái ya. Yao ra đi quỷ á. Yao quỷ đừng ngu. Thế bạn. Okay, nuôi chiếc cậu này pi à mẹ. Attain qua ye. Only the amniotic fluids. Better in the amniotic sac. So pisha amount maybe me a bit to me chele me a bit. Me a bit ngo. Liters. Meals. Ka liters le don't right. Meals. Me a bit to me chel in me a bit. Okay. So pedang will be less dog but I tell me a bit. When it kills some abnormalities called especially like the talibs. Talibs Benya. But Jomana worrying it and gini. Talibs. No piu better not he. You better not yeah. Okay. Eka kada okar to me chel me a bit colony. Excess. Polyhydramniositis tatala. Kwa ado kana perwate. Tetu ni chamara me bi ka birni ka peli bora tinte dual ta to dual ati chama nyol kala yala be beto to na ma joko ni ati no dual le kere kala kun ginje ati obro wara tata ka pelte dual le ngre wala lo li code prolapse tani pelo dual la koy ngut aten to long ni ngo code prolapse code prolapse around that baby's neck. Yeah.
Alright, appointment take put me the beruka no put in no our YouTube channel. Yeah, yom nitini ni atiekere aya calling Nurse Mary. No, I'm going to get a year. Aya Nurse Mary. Yes. Ente kobiwa kita me ya berukere. Poini recording until recording kan mo teloni The Veranda Palace Hotel Amenuere Lira City West can Jamie Dujutia bed, talk of accommodation, reception, everything, the kitchen. And I don't chima yeko. I put power about according to put subscribing to our YouTube channel. Please hit on that subscribe button and information about gina pay better batara jiriko ni tara kai ni chweyo. In page we keto ko etana ikelo kana land major nen so koni you also share this video, you like and then you comment pianene tara kai chwini te keto etana dako koni wada ka burni ko polo hike hospital de kana neno tia berba manager gamu wa ber nye Brenda manager Brenda atiko ni kapolitika no apenye kana me kwa ya cha dutin pe ni aye Timber cho ya pinka me ka kopo sister to gam next time penyu ken nyugina me ti bere ba pe ti ni aye ana ko ni yini cho ket pinkan eta kardu shu ye we ha kwan kare me poyi me kare du shu bere on our YouTube channel program ina be program me pedo nga chot abedo kan kom dong full time ya do ko ni endo ti da de e we do ko yo lo ko chani dong endo ber me yu point me ko nyu tino me ti chukul jo me put a planning me ya mir ko do nen kon kai ti planning ya ko ngo mir ko tim kon er man pa ber jan I need to advise them though not now er me tam pen wa hala ni anyu gin mir nge kele je me kele gini bedo kere me we ko mana bedo kere me konyo ko dano pen kai bera ta has a lot of risk. Okay. Emergency medicine. So you can defend yourself where possible. You can treat an infection where possible. Where complication arises, Iboda hatal. What kwena team ngo. So, chwe yom tutwal me winya won team. And next time, catch your comment me, I will be able to answer. Thank you very much. Okay. Aya. Yes. I put pay water. Atia tamidi wia. Tianyira me tiu dans autour la de cara miro gindong nunca de turigi. Probably da dong te chako bedo kede mot matin. Ento kopi kom kita me ya yeli job. Tiu min job en tiu tuya dok chunyi hoba. Ni gin go mo pe nyat. O tuya dok chunyi. Por me nyu me mitatin do. Ama mama na rone chan kito kada ana lo kada ana chan kito. Mon du chumon gire ko ba do ke ni mon binu nyual ke rem. Mono pani se mera ko binu me yunge adam giri che ba le por me den. Ya te che ko ba de mon binu nyual ke rem. Dang peti kito takiti meta wovi wanga jamano donyo. Ni kwanya kado ni chego buko kwa tri. Yeah, it's okay. Okay. You're not making that decision. Era com carro pelare. Gila donyi we wange be. Tini akanya. Eno kene doxe. Yes. Jomar ko boni tiati mera mani cyane. An pamil ne nyala. An katunu bera be moro kana bo. It is a process. We say labor is a physiological process. Though we shall talk about this later on. And then it false labor. So, quel process rem comme lang période ba. Eto che ringo choque por me del. Ni mier bet kito. Bet kito ni dang do mier bet kito. Da yinen mir bet kito etenyal grabe. But due to several complications, mo pe hamaro tie. Amen da pe atamane. Andong pe ko wor rem kana ne katin do tego kana ramo ya doctors angry they consent
and then they are operated. Okay. Because cheaping for the reason ngom you unity with the bedaman. Okay. Pedang troquero. But it's not proper. Oba commit that nyala. Meeting nyala. So tieni nyala. Nyala. Yin pueti no. Era mal parlo to check ba. Parlo to check. I dahatal jomar ko boni. There's what we call complications of labor. Okay. Mono no kan lagi na te hodon ye. You know many obstructed labor. No beginner for some reason. Tini petrol donya. Okay. Doka na tini petrol donya petian ko nyuriang. No beli chugo pia dah tidi. Peram wi atin cha donya. Okay. Nyu wi atin dira. Peram chugo pia. Because when CPD, no cephalopelvic disproportion tani. Nyu chugo tidi. Piwiati, yuwiati, did, pichogati. So, melaro, what in a peta, Yanko, quanya tinko. Mario, it's all some no very high risk. Banner going to insect is abnormal. Dear tendons, I mean, at it, Namachera Madonia, twins, Namachera Madonia, Namario, the burro, then I got a burrocari. When you do your cartian, when you wear a donio, lock twins. Pretty kid around the nigger, Mondo, young dog. So, no penno is for reason. No peratio money. No peltier, no team of code prolapse. Code prolapse. Tinda riacapella. Code presentation. Tino tiu pognoni. Ubero pogna me a bere com can piriin. Pien yina mera dori yacho wan ko bikum gode yachago. Pien copa qua yacho tinuando. Unia o con canicoring or wando pekering. Yeah. Pekere peria. Aya. Yes. Cada word giku. Pi jutwale wa manuan ko ba kwa hormone. Yes. Ticho ame kom do mo ko di wi ni. Mon ti ubera tia. Da do te ya ko itap ubera tia. Kai na yada dong upotin di pe me cham watermelon. Di hida ba acha ko gagna do supermarket. Ame da ha me uba me chege tia ya. Berba atinna me ti di chana ber di town. Aka winya ice cream ko mir choli giro ko me pen yang ni ice cream dia be ko tu lo ya so cho ken ne da dong diwi gitu luor na da wot ke da mer pien nge ni te ne no gere chai tap amitu mana dang kemia mana ya ke di ko chu cho ba No dang pe mar la hamera. Da no pe mara tenena. Pien kali ni te do rio endo pe te chame te do monyo keni. Me ma chege. To our India, we were again and I yet am it where he ought to be a balance. Okay. It here bapian. Where a coin me again or an aramo? Chamo. Where a coin, Kai Maratini, Marada ho. In coin. That people better thing I charm a yard. I don't believe any more better thing I don't believe. Bang out of the coni. On your environment around me, you came out of that hole, Carmea. I'm not a peculiar. Karena ngomi kok kita bala nanti lihat kan, dah kau ya cekok. Kan lok kau dah itu tu, tukar mau ya kuya. Mantu ya penyu ice cream, kita yang mau herong penyu, kun ice cream penyu kuya. Enak penyu mau dianggi, biru. No gina rate, no ele kuente modo. Potere. Alright, one coni pinini poi geometry behind the camera kono poi piticha teka with you no geometry ko kom sound jamo kero light na hana me kala na penen ba na bere tinna ti nen ba ti wow do te koni beto twal medang wani bedo kedi ko jono ka ko pukene tie yin we wa du ka ka te biru tieko ko jawde moment it's okay Poye to apoya bam pola karan no data ni ka copy do wor ba tum kite o tweke lay apoya alay oba poye pe mar ni borwa kere boatini ko papier tek man ko me yot ko ma kwa ko toro yot dango te nyana be o te ya janga be ko mi wala gumbo to moto tino wa poya te ko ba me de go ko wa wok dan jo te winyo wa jo te ne no wa me we
Niero kendo wano re bare kanu iti culture kedwa. Alego mandi shini Yesu Kristo wa. Amen. Amen. Amen.